ugubwe neza urose kuri iki biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu n'amakuru tuba tugenda tukugezaho nibikomeza no kugarukwaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri gare urugamba rukomeje guhanganisha igisirikare cya Kongo cyangwa se nanone ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Rero umutwe wa M23 ugenda wigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bubarizwamo umutekano muke hanini uterwa n'imitwe itwaje intwari irenga 260 ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ituruka mu gihugu cya Kongo nyine ndetse n'indi ituruka mu bihugu by'abaturanyi. Kuri ubu rero nubwo bimeze gutyo, Perezida Tshisekedi yitezwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ibimuzanye byamaze kumenyekana. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ateganya kugera mu ntara ya Ituri maze igiye ikorerwamo ubwicanyi. Hagati twakubwira ko muri icyo gihugu n'ubundi habaye imyigaragambyo mu mujyi wa Goma. Ni imyigaragambyo yabaye ikaze yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'urubyiruko rero rwo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwakoze imyigaragambyo yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe muri ibi bice n'ubundi abasivile bicwa umunsi ku wundi. Ikaze rero utari wakora subscribe ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ikaze. Perezida Tshisekedi yitezwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ibimuzanye byamaze kumenyekana. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ateganya kugera mu ntara ya Ituri maze igiye ikorerwamo ubwicanyi. Ni uruzinduko bivugwa ko ruba n'ubundi kuri uyu wa gatatu nibwo Perezida Tshisekedi agera mu mujyi wa Bunia uzwi nk'umurwa mukuru wa Ituri cyangwa se w'intara ya Ituri. Ituri rero iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba ihana imbibi n'igihugu cya Uganda ndetse na Sudani y'Epfo. Iyi ntara imaze igihe yarayogojwe n'ubwicanyi bushingiye ku moko by'umwihariko bukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abahema. Imitwe rero irimo nka Codeco, ADF n'indi iza kwisonga ku kwica abasivile muri iyi ntara. Perezida rero Felix Tshisekedi Tshilombo utari ukunze gukorera ingendo zo muri iki gihugu cyangwa se cyo muri iki gihugu mbere, amakuru avuga ko yahisemo gusura abo muri Ituri mu rwego rwo guhamagarira imitwe yitwaje intwaro cyangwa se yitwaje imbunda ikorera muri ibyo bice kuyoboka inzira y'ibiganiro no gutanga amahoro. Ni mu gihe rero Tshisekedi n'ubundi yaherukaga kwakira bamwe mu barwanyi ba Codeco aho yabakiriye Kinshasa mbere y'uko yohereza Minisitiri Jean Pierre Bemba kuganira n'imitwe y'inyeshyamba ikorera ku butaka bwo muri iyi ntara ya Ituri. Hagati n'ubwo bimeze gutyo twakubwira ko rero Goma n'ubundi habaye imyigaragambyo ikaze yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma rero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwakoze imyigaragambyo yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe muri ibi bice abasivile bicwa umunsi ku wundi. Ni imyigaragambyo rero irimo kubera mu mujyi rwagati wa Goma aho abarimo kuyikora bitwaje ibyapa bikubiyemo ubutumwa benda guha ibihugu byo mu Burayi na Amerika. Ubutumwa rero twakubwira ko bitwaje ibyo byapa bugira buti abenegihugu baramagana uguceceka kw'amahanga, ukurebera kwayo mu gihe ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bw'amajwi rero bari mu myigaragambyo batanze bugira buti ntabwo twumva impamvu abaturage bavanwe mu byabo batagira ikirengera, abaturage baricwa umunsi ku wundi. Ahanini rero imyigaragambyo yakozwe kubera mu nkambi y'impunzi y'Imugunga ku itariki 3 nyine z'ukwezi kwa gatanu 2024 hishwa abantu bagera kuri 35 bicwa barashwe naho abagera kuri 46 barakomereka ku ruhande rwa leta. Ubwo bwicanyi rero babushinja n'ubundi M23 mu gihe M23 nayo bushinja ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa kuba ariyo ryateye ibyo bisasu mu baturage. Gusa abaturiye iyo nkambi ya Mugunga bo ubwabo bashimangiye ko ibisasu byatewe Mugunga ko byarashwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hagati n'ubwo bimeze gutyo twakubwira ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa biramukiye cyangwa se byaramukiye nyine muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa byaramukiye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero byagabwe abaturage benshi mu duce duherereye muri teritwari ya Rucuru nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka. Kanyuka rero yavuze ko ibi bitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byibasiye abaturage bo mu gace ka Kikuku, Kibirizi, Bishumbi, Rwindi no mu duce dukikije aho hafi
kandi avuga ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo zirimo iz'u Burundi, FDLR, FRDC, abacancuro, Wazalendo, Sadek n'abandi. Kanyuka watanze rero ubutumwa akoresheje urubuga rwa X, yahamagariye imiryango mpuzamahanga n'imiryango ikora ubutabazi kugira icyo bakora kuko ibyo bitero ry'ihuriro cyangwa se by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugira ingaruka mbi ku baturage. Yagize ati ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare rya AFC rirahamagarira akarere, abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'imiryango ikora ku butabazi kugira ngo bibonere ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Kongo bikomeje kwibasira abaturage. Ubutumwa rero busoza buvuga ko izi ngabo cyangwa se ingabo z'impinduramatwara za M23 ziri kurwana mu buryo bwo kurinda abaturage b'abasivile no kurinda ibyabo. Ibyo bitero bibaye mu gihe ku munsi n'ubundi w'ejo hashize iri huriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ryari ryagabye ibitero muri kamwe muri utu duce twongeye kugabwaho ibitero, ndetse M23 bikarangira n'ubundi imigaruriye utundi duce. Aho muri hose mukurikiye ibiganiro n'amakuru tubagezaho, turabashuje kandi tubifuriza kubona ibyiza byose mwifuza muri rwa rugamba rukomeje guhanganisha igisirikare cyangwa se ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Twakubwira ko imirwano imeze nabi kandi yongeye kubura, ndetse imirwano ikaba iri no gutuma abaturage bahunga bava mu byabo kubera urusaku rw'amasasu. Amasasu ari kugwa hirya no hino, ndetse birumvikana ko n'imbunda nini n'intoya ziri gukoreshwa muri urwo rugamba. Rero twakubwira ko habaye urugamba rukomeye hagati ya M23 ndetse n'ihuriro zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ni intambara rero yatangiye n'ubundi ku gicamunsi, ndetse ibera mu bice byo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko iyi mirwano rero yabereye neza mu gace ka Kikuku ahari ibirindiro bya M23, kandi k'ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ko arizo zagabye ibyo bitero. Nk'uko aya makuru akomeza bivuga rero, ni uko uru rugamba rwari ruremereye, ndetse ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahunze. Birumvikana ko zahunze nyine urugamba, ni muri ibyo bice zihungira muri Kanyabayonga ho mu tundi duce twa Rusuri ndetse no mu nkengero zaho. Amakuru kandi akomeza ivuga ko imirwano myinshi n'ubundi yahunze, imiryango myinshi yahunze, no kuvuga bavanwe mu byabo n'iyo ntambara muri ibyo bice, ndetse iyo miryango myinshi ikaba yerekeje mu bice byamaze kubohozwa na M23 mu bindi bice bitarimo intambara, ndetse hakaba hari n'indi miryango yahungabanye n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ihungira muri Kanyabayonga ndetse no muri Matanda. Ibyo bibaye rero mu gihe n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo cyavuzweho kugura drones zitatu cyangwa se kugura drones eshatu z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se CH4. Izi drone zikaba zaraguzwe kugira ngo zitsimbure izindi cyangwa se zisimbure izindi zahanwe na M23 mu mezi abiri ashize, ndetse ikigenderewe ni ukugira ngo zizazifashe mu guhangana n'urugamba cyangwa se mu guhangana na M23. Hagati aho twakubwira ko abantu barenga 10 bishwe batemaguwe, abandi bahera mu mazu, ndetse byabereye muri Runa no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti bimeze bite? Abantu barenga 10 bishwe batemaguwe, abandi bahira mu nzu, byabereye mu bice byo muri Runa ndetse ni mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero twakubwira ko abantu bagera ku 11 bishwe na ADF nalu, nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga, ndetse twanakubwira ko rutangaza ko abarwanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa ADF ku munsi w'ejo hashize biraye mu baturage baturiye agace ka Runa, ni mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bica abasivile bagera kuri 11. Twakubwira ko rero amakuru akomeza avuga ko mu bishwe harimo n'abicishijwe imihoro, abandi batwikirwa mu mazu. Amakuru akakomeza avuga ko n'ubundi ahamya ko ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe n'uwo mutwe wa ADF. ADF rero ni umutwe n'ubundi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda, ukabukorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umutwe w'iterabwoba. Mu gihe kitarenze rero amezi 3 muri ibyo bice n'ubundi hamaze gupfa abantu babarirwa mu magana, abandi benshi bavanwe mu byabo, harimo n'abagiye baburirwa irengero. Ibyo bikorwa rero bikorwa n'inyeshyamba za ADF, bikorerwa mu maso y'ingabo za leta ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Kimweho rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bwumvikana mu matangazo ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo
bugoboka abaturage n'ubwo ubwo bugizi bwa nabi bumaze igihe bukorerwa abasivile mu ntara ya Ituri. Hagati aho twakubwira ko n'ubundi ni amakuru